Impatchable. To see what girls and boys think about every 5 seconds. Oh my god! Oh my god! Let's go over here, look. Loads of boys. Hello. Wajja! He's scared of me. Mela tiġbed Snoop. Fuq xiex liktar li taħseb matul il-ġurnata. Fuq is-sex. Fuq xiex liktar li taħseb matul il-ġurnata. Fuq xiex, man. Relax ħassa, man. Fuq il-homework, man. Kif għanamlu l-flus? Business! Fuq xiex taħseb liktar matul il-ġurnata. Tox tistħi. Da mux la. Le mux laj. Sanikol? Sanara film fil-axija ġaħdek u jinnaf. Skont riċerki tagħna, aħna skoprejna li l-irġiel jaħsbu fuq xi ħaġa kull 5 sekondi tal-ġurnata u di xi ħaġa naħseb taf x'inhi inti. Taħseb li hu vera. Jekk ikollu għadna bħalek qudiemi fimni. Kull 5 sekondi. No, le, mux daqsa kumbat. Veri. Kull 5 sekondi ġifieri. Anke l-qas. Raġel jaħseb iktar minn marra fihom daw l-affarijiet. Jien naħseb il-nis iktar jaħsbu. Efem, saqsi lila. Nasib mara aktaru. Għandek xi esperjenza partikolari. Għandi xesbe. Le ġifieri. Le. Għandek xi fantazija partikolari. Ta' Walt Disney jew? Jien naf tkun xi waħda bjonda bħalek hekk. Tifhem jekk iddaħħal il-karattri tal-Walt Disney fil-fantazija tiegħek. Ma nafx jien. Ikolla bini ħamra. Okay, think I'm so honored. Oh my god. ċaħġa ta' ner, sex, sabiq, tkun ta' ner, jew ta' ximej, dek u koll daw. Għandek xi fantazija partikolari? Xejn? Le, l-arustijaj bizzejiet. Amor! Għax jgħat ħdejna. Today, I'm here in Patchaville. Oh my god, I'm such a fan! I have One Direction here! Oh my god! Hello! Check out this hair, ġifiri. I'm such a fan. Fuq xiex taħseb liktar matul il-ġurnat. Fuq il-flus. Paċa fil, jek fost il-ġurnata l-iskola. Iktar ħagġa naħseb fuq il-ġurnata, kif ħana qalira zejda jena. Veru li l-irġiel jaħsbu fuq, you know what it is. Kull 5 sekondi tal-ġurnata, is it true? Ija. Miex kull 5 sekondi, la miex. Naħseb iktar jien. Kull kem taħseb? Ħin kollu. Taħseb kull 5 sekondi. Tġelek 10 sekondi għawek, manti. Ek naħseb jiena ta' Kemm huma fitti u daw? Ija ħafna, ibda minn da. Mux u kien jgħat jiġi warajja. Raġel jaħseb iktar minn Marja f'dilħan. Le, ma rinżjak naħseb. Xart kor nisallum. Jarbtuħ ma s-sodda jtawtuħ bil-frosta minn kolla xmen. Okay! Ma jimma jisax nejt, ta' xie miex mara. Nista naħseb jirponna naqafi għadi. Taħseb spjegalija. Għax aħna nżommu għalina u jaħsbu li għet naħsbu ħafna affarijiet in-nisa. Mentri n-nisa jkun għet jaħsbu iktar minna, jkun għet jaħsbu xet naħsbu. Mentri jkun għet jaħsbu li aħna mux għet naħsbu. Isma ħanamlu il-test tal-stopwatch, ok? Kull 5 sekonda ħansaqsik. Xinti taħseb? U tittajdi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok. Mela, tlaqna. Ħammur niddaverti. Fuq xi taħseb? Fuq il-karozza. Immu bilaqar, no? Xet jgħidu n-nisbija bħalissa. Għadda sepp jindaħna men. Fuq l-ex bħalissa. Fuq l-ex joħosra. Għanda karusa jew le. Komplikata. In a complicated relationship fuq Facebook, ux vera? 1, 2, 3. Fuq xi taħseb? Fuqek. Nisa, lob speċjali. X'inhu dal-lob speċjali? Kiku taf. Fuq xi Fuq xarek. Fuqek. taħseb? Fuq saqajk. Għari naħseb fuqek, ta' ħonini. Fuq xi taħseb? Fuq xħanamlu l-lejl. Fuq il-kamera, men. Sweden and we live in Malta. It's so nice. Been here 6 months. We work Monday to Friday. Refresh, għad naħseb fuq għassa, sorry. Sabiħa ħafna.